Kumini kumlay AI marlo video nadu kumno awan pila kini ki aban chna update daga ni kasngew mobile baka jong ai pi jing so toy shibun biro kameta lada pi AI pa kumta any ka ai AI video am notification shibun kade kumta ka avatar jong ni sewal rampai the piro la ban chna ka avatar jong pi kumnu ni sewal rampai u chna am kumta piro la ban chna ga ni avatar jong pi te lada pi la dep chna ga da avatar jong pi de pi la ban upload ka video ha Facebook pi la ban kmai pai blog nga la check ga ni channel nga la I ha channel jong o kapoi advertise channel mut kade Facebook page u upload ha Facebook ta Facebook kumini video ki viral ba da phila banchna kumini video kumno banchna ngan pasnyo thoi pi te ngan pasnyo thoi pi phangani video pai ani de video jong ni siwal rambai u upload hagani ha Facebook to yo views yo san pho jar views don bola apoi chi lak don bola apoi chi pho jar san hajar plus haga video jong o kapoi advertise namar achan ania Facebook jong o la monetize u la yo content monetization te ka ha video jong o kapoi advertise te la da kapoi advertise to la ban kmai te bai ta mut lada piro chna komini AI avatar video lada pi upload hagni ha Facebook jong pida pila ban kmai de chpanga tai ngan puso de pi hagni video de pai hagni pidon kam bantip lightly away pidon kam bantip kumru ban chna ni AI avatar de chpanga ta ngala puso tho pi a video don ha channel jonga ngan puso to bi halas ha e pila ban yo ta video ta we so we pidon kam yagania pro jongania Google Gemini de ban yo yagani pro version jongani Google Gemini ngala apa so tho ibi pangantaro hagni channel jonga free pila banjo pangantaro la dapi kwa bantip halas jongni video ngan IP link pi cuklik hata link na pila banjo eta light lagi video ini they are so we pidon kam bantip kumnu ban gro ha Facebook pai pi chuchna kurmar e video te pimla ada ban gro pidon kam bantip kumnu ban gro am pangantaro ngala chna video ini light lagi video ngan IP halas jongni video bhaida pai any video hodolas lada piro kwa aban chna video daga AI hapo chi mini da phila aban chna komni video chisni live sautli video ro phila aban thaba Facebook but ha Instagram te phi kwa anem bantip lada phi kwa pai ni video dolas te danga away request the people lada phi new hagani YouTube channel jonga no one subscribe any YouTube channel jonga like any video share any video i blog jong pit lada i blog jong piro ki kwa aban chna video komni daga avatar jong te pai blog lada phi la de pai ni video hodolas am phila aban sno to igni sautli away phila aban sno to kumnu ngi la ban chna iga AI avatar tang ba chua ban chna iga AI avatar pidon kam ban tip iga niche hangi AI in niche pidon kam ban select in niche mut hangi AI video pidon kam ban tap hagani ha Facebook pi ko abani to pang Facebook ne pi ko abani to story ne pi ko abani to pang podcast ne hangi AI pidon kam ban interest pangata pidon kam ban sno to atawi de bo ar pidon kam ban tip ban use gani AI avatar pangata pin tip bai walai pidon kam ban use gani VN application ban edit gani ita habasau pidon kam ban upload hagani ha Facebook ta hagani video ngan le you polo ngan chna ip away video te hagata video phila ban tip kumnu ngan le te kumtai pidon kam ban follow away pidon kam ban tip pidon kam ban chimika topic jompi hagani ngan chimika ta topic dengan pesno thoi pida ani jong om kadai kum ganja podcast pila ban chna kumini avatar kumnu ban chna ngan pesno thoi pi teman tangan record mobile screen jongan ngan pesno thoi pi step by step pangani develop I hope pila ini mobile screen jonga develop kichu open you chrome jong pe tapi klik on chat gpt pai program pi kwa fm to app pila ban le hani ha play store pila ban download ni chat gpt application te pidon kam ban le you hani chat gpt pro first pidon kam ban choose ga niche jong pi niche much pangi ai video pi kwa ban chna ha ka Facebook te hani ngan ngan ong ye gani AI de te ngan create don is spelling mistake hani the hi so I am any karting jonga the guys spelling mistake hani and today I am going to create an avatar in Google Gemini ngana create avatar te hani nga ong ye gani chat gpt ata avatar ba don hani Google Gemini am ata kadi I dress code jonga donga ong ye gani chat gpt sioba ai nga prompt the change the dress code jonga plus I set up kalong kum konja podcast mut nga di bro shoot podcast te I topic nga choose pangani Facebook kumnu ban go ha Facebook te nga pan yegni Google Gemini live ho second video te ong yegni chat gpt ban separate gita chipo second number ha Google Gemini ngi la ban chna tang chipo second video te chipo second video kumta nga ong ini te menta ani Google Gemini ani chat gpt kan ai nga prompt pai live ho second Facebook growth podcast script no
the any day master consistency instruction ini ura kat ai hang ni tementa pidon kamban le yu pidon kamban copy gini script pai do do ni pidon kamban copy do hania cipau second pai ini day cipau second ni dialog ini day cipau second teman-tangan copy gini teman-tangan led hanya Google Gemini ngan sos ni ngan klik ni Google Gemini man klik hani pai blog lada pi ong ni gini chat gpm lada pi kwa aban kran jong khasi te pi don kaman ong ai nga script jong khasi e video jong khasi kumta pi don kaman so pai ngan so to yang pi ni ngal apoi hani ha Google Gemini te pi don kaman de ayu hani chu klik hani plus te pi image jong do avatar sunya hani avatar tilda pinyon hani avatar hani pi don kaman page gini script gitu I promba ni chat tiga klik ni paste te menta sunyan hang te menta pidon kamban weti cipau hasan second kumta tekan generate video to kumtai lada ani video la generate pidon kambyang ban copy to from so away te pidon kamban ko chna chimbyang so away script te pidon kamban le lightly script cipau second nga ai gani dengan pesungut ko ibis pangatar dapat blog ani we video la reading an penipi. If you want to grow on Facebook, stop posting just for the sake of posting. The ani cipau second la dep tementa pi1 byang ani chat gpt the copy gini clip tu pinyan hangne ado hangne don ni clip tu tementa ngan copy gini ngan one byang hat tentu I chat gpt ngan one gani Google Gemini dengan yang ani avatar dengan ai byang ini dengan ai byang ani tekan generate byang ngaso away kumni cipau second ni video pidon kamban generate lada pila ada generate cipau second ni video tapi don kamban edit ini video hagani VN application ban edit I hope fit it edit suawan edit by inui point pidon kamban ai dai point lada doni point ba pim kwa re de pikat ida point de ini clip ba pi chim sau san clip dagania Google Gemini use ini clip nepta chna away video tapi don kamban post agania Facebook then so awing antini pi depte ngan pokok ini video. If you want to grow on Facebook, stop posting just for the sake of posting. Focus on one topic, make people stop scrolling and give them a reason to watch until the end. The company blog pirola abanchna company cipau second ini video dapte pidon kamban download ini video ban download pi ini cuklik hangne te download by downloading video kila download te pila ban change language so lada pi kwa ban ai pila ban ai khasi language so ong ya chajeti ai jong khasi language kumta dapte kan ai pi hani te ini foro pidon kamban snyoto patch bang I video pi kwa ban chna lada pi kwa ban change ga janya me jain do pila ban change pila ban nong ko ban link kumita jain I set up pila ban nong haden set up boy gini kerteng jong ani channel jong ada pidon kamban ai kerteng jong channel jong pigom tangi ta ha lada pila ada bini oro download gini edit gini hawi an application lada pila ada edit te pidon kamban post agni ha social media pan lada pidon ni jing clip log pila ban comment agni video jonga coba like check ita video dona nia ni comment pin box jonga ala IP kata playlist klik develop I hope pila asong thok kumnu ban chna ni AI avatar jong pi kumnu ni bro chna em ngalap song thoi pi lada pidon ni AI jing clip pila ban comment hagani video jonga de itai video bang ang pin like liam hani ha comment pin box jonga pelong dona way playlist list chuklik hatu de pin yo igni like lagi video pila ban pai ni like lagi video khobli chiba